Reka tugaruke rero ku makuru agezweho muri kano kanya, amakuru akomeje kugenda atangazwa hirya no hino. Turaza kwibanda ku bikomeje kuvugwa hagati y'umutwayi 23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Bwana Colonel Nanga usanzwe uyobora ishami rya politike ryo mu mutwayi 23, nkuko biboneka yaje kugenda atangaza ko ibirombe bigiye bitandukanye byiganjemo ibyo baherutse gufata ari bimwe mu bigiye gutangira gutanga imisoro, nyuma yuko yavuze yuko umutungo kamere cyangwa se amakompanyi cyangwa se ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro bukorerwa ku butaka bwa Kongo butajya butanga ibigendanye n'imisoro n'ubundi ku baturage cyangwa se kuri guverinoma. Nyuma y'uko rero haherutse gufatwa ibirombe bikomeye cyane by'umwihariko byo mu gace ka Ruhinja, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga, ibirombe bya birimo amakompanyi akomeye cyane y'abanyakanada ndetse by'umwihariko nayo muri Afurika y'Epfo. Amakuru atugera avuga yuko rero ngo bagiye gutangira kuba by'umwihariko bakwaka imisoro byanze bikunze, nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Muri Kivu y'Epfo rero by'umwihariko imirwano irakomeye ndetse ikomeje kugenda ifata indi ntera. Mu gice cya Kamanyora ndetse na Uvira hakomeje kumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye cyane guhera mu masaha ya 3:00 by'umwihariko 3:35 rwose. Ndabona aya makuru aribwo yangezeho. Amakuru avuga yuko haje kumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye cyane ku buryo abantu baturiye muri Uvira bafite ubwoba bwinshi bw'uko rero uyu mujyi nawe ushobora kuza gufatwa n'umutwe wa M23. Icyakora uyu mujyi rero ukaba ukomeje kugenzurwa ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za leta ya Kongo, ingabo z'abarundi ndetse n'aba Azarendo. Kugeza ubu bakaba bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe kuba by'umwihariko bagira byinshi bakosora. Ibitero bikomeye cyane by'Abazarendo byongeye kwibasira rero Kamanyora. Ibi bikomeje gutuma rero umutwe wa 23 no ucanganyukirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, bikaba byaje gutuma rero hafatwa ingingo cyangwa se hafatwa imigambi ikomeye cyane ishobora kuza gutuma M23 nayo izabiranywa n'uburakari. Ndakubwira yuko ingabo z'u Burundi zagize uruhare rero mu kugarura zimwe mu nka zari zaranyazwe by'umwihariko cyangwa se zari zaribwe. Ibi byose tugiye kubyinjiramo muri kano kanya cyangwa se muri ano masaha. Umuhanuzi w'Imana kandi yaba yatanze ubuhanuzi bukomeye cyane, akaba yabugeneye abo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niki yabahanuriye, niki yababwiye, niki yaje kugenda avuga, byose tugiye kubirebera hamwe, byose tugiye kubivugaho by'umwihariko muri kano kanya. Reka kandi nkubwire yuko ndaza kugaruka ku byamaze kugenda bitangazwa n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu cyangwa se minisitiri ubanye n'amahanga n'umutwirane w'u Rwanda, ni Olivier Nduhungirehe. Mu kiganiro yagiranye na mama urwa Gasabo yaje kugaragara ndetse yaje no kugenda agaragaza neza yuko noneho rwose bikomeje kugenda bigaragara ari bimwe mu bintu biteye ubwoba. Bavuga yuko cyakoza ibigendanye n'ibiganiro bikomeje kubera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amasezerano by'umwihariko azasinywa azagira uruhare rukomeye cyane cyane mu bikorwa bigendanye no kuba impande zombi zizafatanya mu gucunga imipaka. Hari n'amakuru avuga yuko kandi ingabo z'u Rwanda zishobora kuzinjira ku butaka bwa Kongo zikajya guhiga umutwe wa FDLR nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mwongeye kwirirwa neza mwese bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabagezaho. Abakomeje kudukurikira by'umwihariko bakomeje kubana natwe abari hano mu gihugu cy'u Burundi, abari mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi, shimire wewe wamaze gukanda subscribe, shimire wewe kandi ukurikira ibiganiro byacu ariko wenda ukaba utarakanda subscribe. Byose ni byiza kandi muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'agaciro, abantu mudukurikira muherereye ibwota amasi mu bihugu bya kure, mwese tubaye ikaze. Ushaka gutanga igitekerezo ugakanda like ibiganiro byacu ukanabisangiza ku nshuti zawe. Nyemerera tugaruke kuri aya makuru, twibande ku bikomeje kuvuga ku butaka bwa Kongo. Amakuru mashya nk'uko bigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyuma y'uko umutwe wa 23 wigaruriye agace ka Ruhinja. Uyu mutwe wamaze gusaba ubuyobozi bwa kompanyi ya Twangiza Mining Limited icukura amabuye y'agaciro muri Kivu ya ruguru gutangira gutanga umusoro cyangwa se amakori n'amatagisi nk'uko bigaragara.
Amakuru atugera rero akaba avuga yuko ibi ari bimwe mu byagaragaye mu kiganiro bwana Colonel Nanga yaganiriye n'umunyamakuru aho yaje kugenda asobanura ku bigendanye n'ibirombe bamaze gufata. Aka gace ko muri Ruhinja rero by'umwihariko gaherutse kuberamo imirwano ikomeye cyane, ni intambara yahanganishije ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biganjemo Abazalendo ndetse n'umutwe wa 23, ibyatumye impande zombi zongera gukukuza ndetse zitana mu mitwe ku buryo bukomeye cyane, aho bivuga ko haba haraguye abasirikare benshi ndetse abasirikare babiri bakomeye cyane, harimo ufite ipeti rya majoro ndetse na kapiteni bo mu ngabo za Kongo bakaba barasize ubuzima, ndetse amakuru akaba avuga yuko ku ruhande rwa M23 nabo baba baratakaje abatari bakeya. Iyo kompanyi yo muri Canada kandi yari imaze imyaka itari mikeya ikora ubucukuzi muri iyi ntara igenzurwa, yamaze kugenzurwa n'umutwe wa 23. M23 kandi nyuma yo gufata umujyi wa Ruhinja yavuze ko igihugu cya Kongo rero nta kintu gikura n'ubundi mu misoro, bityo ko iyo kompanyi nayo igomba gutangira kuba yatanga imusoro nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko iyo kompanyi nta kiratangaza, by'umwihariko ndetse n'ubutegetsi bw'Kinshasa butari bwarigeze buyaka imisoro, ntacyo bwari bwigera butangaza n'ubundi kubigendanye by'umwihariko n'ayo makuru cyangwa se n'ibyo bakomeje gusabwa n'umutwe wa M23. Tugaruke kandi ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa hano muri Kivu y'Amajyepfo. Radio Okapi ndetse n'amakuru dukesha ibitangazamakuru by'i Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga, byamaze kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ubu intambara yamaze gufata indi ntera hano muri Uvira ndetse no muri Kamanyoro, ngo no muri Kamanyora igice kimwe cya M23 cyaba gikomeje kwataka hano muri Uvira, ikindi gice nacyo by'umwihariko nacyo kikaba gikomeje kugenda cyataka cyo muri ku ruhande rw'ingabo za Kongo, cyaba gikomeje kugenda cyataka by'umwihariko abo ku ruhande rwa Kamanyora nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu butumwa bukomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zirimo nka Facebook ndetse na Twitter, by'umwihariko isigaye yitwa X, agaragaza uburyo rero urusaku rw'imbunda ruri kugenda rwumvikana muri ibi bice. Guhera mu masaha ya 3:00 rwose nibwo urugamba rwatangiye kumera nabi cyane, ndetse binavuga ko rurimo kumvikanamo imbunda ziremereye cyane. Kugeza ubu abaturage baturiye muri Uvira rero ngo bakomeje kugira ubwoba, nubwo ari umujyi ukomeje gucungirwa umutekano ku rugero rudasanzwe ndetse no mu buryo butigeze bubaho. Bivugwa yuko rero by'umwihariko abajenerali bakomeye cyane ari bamwe mu bantu bakomeje kugenda by'umwihariko bisukiranya muri uyu mujyi. Hari amakuru avuga ko kandi hari bamwe mu ngabo z'u Burundi biganjemo abasanzwe bafite ipeti rikomeye cyane bazwiye kuyobora urugamba n'abari guturuka i Kinshasa, ngo bari kurebera hamwe uburyo bashobora gukura umutwe wa 23 hafi y'uyu mujyi wa Uvira ndetse no mu bice bigiye bitandukanye byegereye imbibi zihuza Burundi na Kongo, kuko ngo bagomye byateza akaga gakomeye cyane by'umwihariko ndetse bikaba byanatiza umurindi iyi ntambara nk'uko bikomeje kugaragara. Ku ikubitiro ibitangazamakuru by'i Burundi byavuze ko abantu begereye by'umwihariko izi mbibi bakomeje kugenda bakangwa ndetse bakumva n'urusaku rw'imbunda ziremereye cyane. Ku rundi ruhande Abazalendo bakije umuriro i Kamanyora, ngo ntabwo bashaka kwiguma mu maboko y'umutwe wa M23. Iyi Kamanyora rero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara yayigaruye n'umutwe wa 23. Iyi Kamanyora kandi nayo n'umwe mu mijyi ikomeye cyane, harimo amahoteli ndetse hakorerwa n'ubucuruzi bukomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga, ariko ibitero byo bikomeje kugenda bifata indi ntera ndetse bikomeje kugenda binahindura isura nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ni mu gihe kandi Lieutenant Colonel Wiringoma aherutse gutangaza ndetse no kugaragaza ko uko byagenda kose ngo ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ridashobora n'ubundi kuba ryagira ikindi gice zigarurira, mu gihe kugeza amagingo aya ngaya intambara ikomeje kugenda ica ibintu, ariko kandi ngo nabo bakaba biyemeje gukora isuku mu bice byose. Ibyo bakomeje kugaragaza ko by'umwihariko intambara yo igomba kurangira cyangwa se n'ubundi hagomba kubahirizwa ibyifuzo by'umutwe wa 23, usibye ko abo ku ruhande rw'Abazalendo by'umwihariko bo batari kubyumva. Inka zibiri rero nizo ingabo z'u Burundi zagaruye by'umwihariko mu nka 10 z'abanyamurenge bo mu Bigobogobo zaraye rero zinyazwe n'inyeshyamba za Maimai zisanzwe rero zikorana byafi n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihe cy'isaha 4 z'ijoro rero ryaraye rikeye rishyira kuri iki cyumweru ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2025 nibwo igitero cya Maimai cyanyaze inka
z'abanyamurenge. Ni igitero amakuru ava mu Bigobogobo agaragaza ko cyaje rero bukeye kandi ko cyageze n'ubundi ku kibuga by'umwihariko cya ziriya nka Mai Mai ya kigabye by'umwihariko ihita ishorera 10 muri izo nka. Umutangabuhamya rero yagize ati hanyazwe inka rero 10 za Rukamirwa by'umwihariko ni nawe veterineri by'umwihariko wa hano bazinyaze by'umwihariko ku kibuga kiwiwe nyine nk'uko bigaragara. Aya makuru akomeza avuga ko kandi aho ziriya nka zanyagiwe n'ubundi kwari mu muhana wa Bikirikiri uwo benshi n'ubundi bita umuhana wo muri Kadeza. Ni mu gihe n'ubundi uwo muhana wubatsemo itorero rya Kadeke nk'uko bigaragara. Umutangabuhamya yanavuze ko kandi nyuma yaho ziriya nka zinyazwe ingabo z'u Burundi zazikurikiye nyuma y'uko rero zibimenyeshejwe mu kugarura n'ubundi zigarura inka 2 izindi 10 zigenda gutyo. Aba basanze n'ubundi ziriya zibiri by'umwihariko Mai Mai yazisigiye by'umwihariko shefu w'Ikarehe ngo kuko rero n'ubundi yabaye inzira bajya kunyaga n'ubundi inka z'abanyamurenge yabahaye inzira. Nk'uko amakuru akomeza kugenda bigaragaza nuko rero kiriya gitero cyanyaze ziriya nka n'ubundi cyanarengukiye n'ubundi Ikarehe n'ahitwa Ikirora ni mu bice bituwe rero n'Ababembe n'Abafurebo nk'uko bigaragara. Ibitero bya Mai Mai kandi byayirukaga muri iki gice mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ni ibitero kandi bitanyaze inka ariko kandi byasize bihitanye ubuzima bw'abantu ndetse kandi binangiza ibikorwa remezo bya baturage. Bigobogo kandi ni agace gaherereye muri teritwari ya Fizi ituwe hanini cyane n'abanyamurenge. Mu myaka ya vuba ishize yabayemo rero intambara nyinshi cyane zinasiga zisenye imihana myinshi yo muri ako gace. Ubundi kandi iki gice rero kiragenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC aho zifatanya n'ingabo z'Abarundi. Ingabo z'Abarundi zikomeje kwigaragaza muri kino gihe ku mirongo y'imbere ku rugamba nazo zitanga umusada by'umwihariko mu kwirukana umutwe wa 23 ariko ku rundi ruhande zikomeje gushimirwa ubwitange ndetse n'uburyo zikomeje kugenda zigaragaza ko rero n'ubundi ntaho zihuriye n'aba Mai Mai de yuko aba Mai Mai ari bamwe mu bantu ubona yuko by'umwihariko badafite umutima by'umwihariko ku buryo ari abantu ubona bateza akaduruvayo ndetse bateza n'akavuyo nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Mbere yuko ninjira mu byamaze gutangazwa n'umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu, reka nkubwire ko hari ubuhanuzi bwamaze gutangwa. Ndagira ngo wicare rwose wumve buno buhanuzi bugenewe abanyekongo bakorera cyangwa se baba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuhanuzi w'Imana uzwi cyane mu bwoko bw'abanyamurenge bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Sadoki Kavoma, yavuze ko aheruka guhabwa rero ubuhanuzi n'Imana imusaba gukangurira rero bene wabo kwitabira amahugurwa ari mu gukorwa n'ihuriro rya AFC riyorezwamo umutwe wa 23 n'uwatwirwaneho. Nibyo uyu muhanuzi w'Imana rero Kavuma yagarutseho rero ku mugoroba wahahera ejo hari kwa gatandatu itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu 2025 ubwo rero n'umundi yagiranaga ikiganiro n'igitangazamakuru cyano mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Cyari ikiganiro kigaruka ku buhanuzi buvuga rero ku masezerano Imana yagiye ivuga ku ntambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki kiganiro yavuze ko abantu bagomba rero n'ubundi kumenya ko mu bimenyetso Imana yatanze kugira ngo igihugu cyacu n'ubundi kigere ku mahoro arambye hasigaye kimwe gusa. Avuga ko icyo kimenyetso gisigaye ko n'ubundi ari urusaku ruzaba n'ubundi Kinshasa, kandi ko nyuma uru rusaku nyuma yarwo n'ubundi intara zizahita n'ubundi zitangira kwikukira nk'uko bigaragara. Ndetse agaragaza ko hazabanza n'ubundi gutangaza Katanga hagakurikira Kasai, maze ngo nyuma uburasirazuba bw'igihugu n'ubundi nabwo bugatangaza igihugu gishya cyangwa se Repubulika nshya. Ikindi yavuze ni intambara izabera n'ubundi kumushashya by'umwihariko ubwo rero ubwo Uvira ndetse na Plaine de Rusizi n'umuhanda wa Uvira Baraka. Iyi yavuze ko n'ubundi ariyo irimo rero kuba, ariko kandi ko izafata intera ubwo rero Kinshasa hazaba urusaku. Yanasobanuye ko kandi uru rusaku ruzanasiga ruhitanye ubuzima bw'umuyobozi ukomeye cyane mu butegetsi bw'i Kinshasa, ariko ntiyavuze uwo ari we.
ariho rero yahise agaruka ku mahugurwa AFC n'ubundi irimo gukoresha avuga neza ko n'ubundi ko ari umwuka w'Imana wabimuhishuriye kandi ko n'ubundi yamusabye kubikangurira abo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane bene wabo b'abanyamurenge kuko rero yamusabye kuyitabira yamusabye ko bayitabira ndetse no kuyashyigikira. Yagize ati iki ni igihe rero cyo kwiga, ni igihe cyo gukurikirana ariya mahugurwa arimo kuba ubwoko bwacu dukanguke kuko rero n'ubundi hari abantu bari mu guca abandi intege ngo urabona biriya ngo twebwe ibi ni ibiki. Izo ntekerezo sizo intekerezo nyazo ni ukwemera kuyoboka ubuyobozi bushya kandi bwashyizweho n'Imana. Yongeyeho ati abantu bemere by'umwihariko kuyoboka, bemere kuyoborwa by'umwihariko abantu biyumvemo ko igikorwa ari kiriya kandi isezerano ryacu by'umwihariko kurigeraho ni ririya. Erega Imana iravuga ko ariyo ntangiriro kandi ari nabo n'ubundi mu mutwe by'umwihariko kandi ni igihimba kiri kuza inyuma. Imana rero inyuma by'umwihariko Imana iravuga ko iki gihe ko ari cyo n'ubundi cyo gutabarwa kwanyu, intambara z'iwanyu rero zigiye kurangira kandi hari n'igihe n'ubundi mutazanamenya n'igihe n'ubundi zarangiriye kuko ari ubu ngubu. Yashimangiye ibingibi agira ati mwe kuvuga ngo ni iby'abahanuzi bizatinda, oya n'ubu ngubu. Yakomeje avuga ko kandi abafite ubwenge, abifuza kuzaba abanyepolitike cyangwa se bumva ko babifitiye umuhamagaro n'ubundi umwanya ngo n'uyu nguyu, ariko ko kugira ngo muzabigereho rero nuko mubanza guca muri ariya mahugurwa. Uyu mukozi w'Imana ubwo rero by'umwihariko yari muri iki kiganiro yanabajijwe ku by'amasezerano y'amahoro y'i Doha ndetse na Washington DC ko rero hoba hari icyo Imana yavugaho. Igisubizo yatanze avuga ko ibyayo bizashirira n'ubundi mu biganiro kandi ko nyuma y'ibiganiro nta kindi kitezwemo. Ati ariya yo n'ubundi azashyirira mu biganiro, nyuma y'ibiganiro nta kindi kitezwemo. Yasoje iki kiganiro avuga ko rero ibyo yavuze byose ko yabibwirijwe n'umwuka w'Imana. Ati ni umwuka n'ubundi wambwiye kubibwira abene wacu bo mu burasirazuba bwa Kongo, hanini abanyamurenge. Tubibutse ko amahugurwa akorwa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo n'umutwe witwaje intwari wa M23, ahanini abahugurwa n'ubundi bahugurirwa kuba rero abakada kandi by'umwihariko bakabihugurirwa n'ubundi mu gihe kimara iminsi iri hagati y'amezi 3 n'ukwezi kumwe n'ubundi bikanabera rero ndi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu naraye mbabwiye yuko hari n'itsinda rikomeye cyane rya bamwe mu basanzwe by'umwihariko bayoboka umutwe wa M23 bivuga ko rero baturutse mu bihugu by'i Burayi birimo Canada, Amerika ndetse n'Ababiligi ndetse na Tanzania baje kwiyunga ndetse no gufatanya n'uyu mutwe wa M23 muri ivyo bikorwa. Harizwamo abagore 9 ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Kugeza ubu nta muntu uramenya ayo mahugurwa icyo ari cyo. Cyakora amakuru avuga yuko ngo ari amahugurwa by'umwihariko agenewe abo bayoboke ba M23, ariko nanone akaba ari no mu mugambo ukomeye cyane wo kugira ngo babashe kuba bahangana cyangwa se banakura ubutegetsi bwa Perezida Félix Tshisekedi Tshilombo. Mbashimire abakomeje kudukurikira, tugaruke mu kanya.